Nga panunod ko nga ipatulod ti pakasaritaan ti anak ko nga ilingag tayo tinagan a Belia. Iti paragsina ti dalanda iti kaayan-ayat na. Siya kat adda ang masaksakitan. Gabi ti makitkitag akasasaad ti anak ko. Iti kanayon na aparagsangit. Kasla madudog ti barukong ko. Bueno, papagayam, denggan tayo nga rod. Ti pandakay drama, ti pakasaritaan, ti anak, ni Tatawse, ti La Union. Apaya dito parang itinangawisang kanyak Belia. Nasaysaya at dito'y apagsaritaan ta, tabas iti matatao dito'y. Makapagsarita ta na imbag. At dala kayat ko apan kan, kat sapay la kumatasan na kapaglibakan. Belia. Ita, Edgar, kayat ko ati podnot isungbat mo kanya. Podno ka di tinamuak, iti kapsat mo. Belia. Podno ka di. Pakawan anak. No kasta. Podno. Juan. Pakawan anak. Apay, Edgar. Saan na ka din nga ay ayatan? Kasta ka di lang ti kalakana ti amin. Amom no kasalong ti panagayan ko kan ka. Ngam nasulisugak. Kaya't asawan day taasan ka anapod no kanyak. Gaputa nagpasulisog ka. Paklonag. Basol ko ti amin. Ngam amo ti Diyos. Napudno akan ka. Ay ayatan ka, Belia. Di mo iraman ti Diyos dito'y. Pakawan anak. Awan pangkap ko amang ikang lay sa kanya, Elsie. Ngam adapang tati amana. Patayin na kano, agraman ti pamilyak, no jak ikang lay sa ti anak na. Naulpit ka, Edgar. Manangan lilaw. Saan ka ngayon lilaw iti kaano man? Iso pang rason. Baston! Pagdadatan ngayon ang lilaw na. Nagsakit. Narukop ka. Belia. Sayang ti ayat nga impay ko kan ka. Gapatay na lilaw ng lag. Iti umadani na pa nagkalaysada Edgar kan Elsie. Adadda ang makarignak iti Sam. Opay, anaaramid na ti kastoy kanya. Beliana. Nanay. Agsangsangit ka man, anak ko. Kasla nga minjak maaklon tinagbanagan ti ayan-ayat mi kan ni Edgar. Naskan nga aklo na, manak. Nalabit asan ada kayo, tinaikari iti tunggal baysa. Iso anasay-saya at nulipata mo. Diyakam mo na malipatak ni Edgar, nanay. Diyakam mo. Anak, Bayat ti pa nang labas ni Aldaw. Anda mariknak ti Saram. Apay ana basamag ti kastoy. Anya ti nagbasulag. awan ti basol mo, anak ko. Iso na laang, tanagbalin anarukop ni Edgar. Iso aday ka, nasuliso. Anya nga roon, talaga akasta. At dalagta dagiti gundaway nga agbiton tayo. Iso nga aklo naman ti amin, anak. Makasarak kanto iti adayo anasaysaya at ngam ni Edgar. Maasyanak iti anak ka, lakay. Kanayon latan nga agsangsangit. Ada siya ti masaksaktan iti kasya mapaspasamak na bakit. Isa no maminsan sa balipay kit din ti mapampanunot ko. Anya, Dahil dyan nga Edgar takim basol iti amin. ay nalakay, no anyaman ti ka sa pampanunutam. Pang-asim ta saan mo nga aramidan. Saan mo kuman adagdagan ti parikaw? Masyanak lang amin unay iti anak tabakad. Ang mga numapukaw ti limbong ti panunok na. Hindi ka na yung lata na panagsangsangit na. Iso nga rood, asaan ta nga agsarday amang bagbaga, kan mangandingay kan kuana. Iti kasta, saan ang makapanunot iti dakas? Yan na ya. Mala, maturog takit din tani, rabiin. Saan abalay? Taitay sinirip ko ti anak tayo silid na nakaturugan. Naiturog nan tinalaos apan nagsangsangit na.
Tawan di kinaragsak ko ita. Gaputan na tong palen ti kayat mo. Ti panang ikalay sakin ka. Rumbang laang man saan ayan. Adan na pasamak iti nagboitan ta. Pudno. Ngam, saan ko nagayatan ti amin? Diyak amo tinararamit ko. Gaputan binartiknak. No talaga nga awan ti panagayat mo kanyak. Saan ka kung mga imanugot asimurot kanyak idi dito'y balay? Iso apat siya. Ay ayatin nakmat, Edgar. Iti ka ano man. Saan kanto ama ayat, Elsie? Tandaan am nita. Uri anya pa iti bagbagam. Awanin ti maaramidam. Gaputan nagkalaysatan. Asawa na kon, Edgar. Kat saan mo ama ilibak dayta? Saan to, Apolos? Kita ti anak talakay. Nakatugaw iti sirok ti dakkel amangga. Nakaad-adayo ti turong dagiti matana. Kasla nakaununag ti pampanunutan na. Wan nga bakit? Talaga masya na kita anak ta. Ad-adda pa'y kanyak alakay. Madadaol pa yun ti trabaho na. Dinan kayat ti sumbrag. Wan nga ron. Kinasaritam ka din, may papaniti dahi ta abanag. Wan, Ketanyagay ti kunana. di na kano kayatin ti agtrabaho. Tadi na matla mayulo dagiti aramitin na. Sayang ti trabaho na. Mala, mayam tasak man ti makisarita ken kuana. Sana rumbeng nga madadal ti amin. Gapulang ti may sa tao nga awan kas-iskan na. Belia, anak. Da kayo man, tatang. Anak ko, agluluwa ka man rin. Nagsakit, tatang. Kunak no saan ako ngagsangit. Ngamtsak malaptan tirik na. Nagsam tinagbanagan ti ayat ko. Nalpasan ti amin, anak. Tawanan ti maramidam pa'y. Nagkalaysadan. Isa lipati mo ni Edgar. Akluna, masana da kayo tinaituling iti tunggal maysa. Diyak ka mo numaklon ka ti amin, tatang. Maklon mo, anak ko. Kastaw iti aramidam, tapno mailiwliwag mo ti amin. Tatang. Nasaysayaan, no agsublikan iti trabaho. Iti kasla, adda pa ka kumikumam. Tano adda kalatan iti balay, adda amay palagipkan ka ni Edgar. Iso nasaysayaan, no daytay adda pa ka kumikumam, tapno malimpatam. Tatang. Lugas na nga isulatan ti pampanunutan. Kawan sika ti adda marigatan. Saan ka apaabak? Kangunan ti amin, saan mo adadaalan ti biyag mo, gapulan iti tao nga awan kas-iskan na. Ipakitam kitikan kwa na, akaslawan anyaman natin narabin na kinaka. Tanu ipagpakita, makastaon ay aladingit mo, iti napasamak, ay katawaan na ka ni Elsia. Iso atong palam na iti balakat ko ken ka anak. Sumrek kakiting iti trabaho, tapno adda pa ka kumikumam. Ibagakan ka, makasarak kanto iti adayo ano saysayaat ngem ni Edgar. Good morning. Naimpagtasimrag ka, Belia. Uwan Rodante. Diyak kumakayatan ti sumreg. Gapot awanin ti ganas kong agtrabaho. Ngam husto ti ko na ni tatang ko. Nasaysayat mo't lang no da pa ka kumikumak. Tapno malipatak tinapasama. Wen, husto ni tatang mo. Kan, ipakita mamaklon mo ti amin. Iti kasta, saan ta ka akat katawaan. Rodante. Talaga siguro saan kayo anay tuding iti tunggal maysa. Tapno ibagagkin ka, Belia. Ado dagiti mangipatpatagkin ka. Kang ronan ti amin, ada na pud nga gayat ka. Di mo lang amin madlaw dayta. Gaputan, impamaysam ti mata mo kin Edgar. Rodante. Iwaras mo lang ti panagkitam. Patsek ang masarakam ti lalaki at talaga aparakin ka. Diyak amo no gayatak tupay, Rodante. Diyak amo. Patsek adumteng tumutlakin ka dayta, Belia. Tulungan ka. Tapno mapunas ang mamimpinsan ti saem nga impaikin ka ni Edgar. Rodante.
Wen, adtuyak parakin ka. Saan ka abaybayan? Gaputan na patig ka kanyak. Ay nalakay, sapay la kumata iti panagsubling ti anak ta iti trabaho na. Kat ininot ang malipatan na ni Edgar. Tadan pa ka kumikuman na. Sapay la kumapakay. Awan pa pananan mo sa nakasta. Una, takaasimot no agladlading itlatan ti anak ta. Takasanaw kat manangal lilaw mo tinagbalin akayan ayat na. Awan bakay. Kano napudno kumana dyan ang laki ti anak ta, saan kumana nagpasulisaw? Ay, husto ka, lakay. Ang anya ngay nga rod, at daditan. Iso nga awanan ti maaramidan tayo. Tilaang idawdawat ko iti apo, maaklon kumati anak ta, tinagtungpalan ti ayat na. Nay, ang damat kaduam anak ka, Wan, tatang. Ni Rodante. Katrabaho, Rodante? Iso ni tatang ko. Naimbag nga orasyo, tata. Kastamat kan ka, sir. Rodante ko nayulatan, tata. Saan ta ko niawagan iti sar? Ngala, no, eso ti ko namdi, Rodante. Sige, umay kayo, sumber kayo nga Rodan. Ala, umay kan, Rodante. Agyaman ha? Agtugaw ka ba ita agpalasak diit? Agsarsarita kayo pa'y kanitatang, ha? Sige lang, Belia. May na, laimbag mo't barok ta, intulod mo ti anak ka. Wen, tata. Rodante barok, di mo kunain na darasodusak. Ay nasaysayat mo't lang tayo nalawag. At nakati pananggusto mo ti anak ko. Saan ako niyagpalpalikaw pa, tata? Kinapudno na. Idi pa'y lahing. Agayata kon kinibelya. Ngem, amukmat ngamin niya gayan ayat dan kini Edgar. Iso ang mabain ako niyagdaton kan kwa na. Napudno ka kade ti anak ko. Ang mga no kaskan tumat lang ka ni Edgar. Nang pasakit iti anak ko. Saan, tata? Inayat ko ni Belia idi pa'y lahing. Kat dayto yung tigundaway ko amang iparik na itinapod na panagayat ko kan kwa na. Sapay la kumata na punno ka iti ibagbagang baraw. Tanin mo mabalin, tiyak kayatin nga agladingit ti anak ko. Tas tiyak tiyan anda masakitan. Ikarik, tata. Nukas pangarigan tagdato na kinibelya. Kat aklunan na tayat ko. Ikarik ajak to pagladingitan. Agyamanak, kahit sapay la kumangaron. Tas ika ti makapunas, iti panagladladingit ti anak ko. Mayat mo ti saritaan nyo kanitatang itay. Wen, nasingput gayam ni tatang mo. Ita lang amin na makaumayak ni ti balayo. Mabainak ngamin iti amang sarong karken ka. Tamukmat nga adan kayan ayat mo. Ngam, itatawanan. Awan mo't sigurong tilapad, no masansanan ti sa sarong karkoken ka. Rodante. Belia, di mo kumakunaan na gunkuntawayak ti panagsina ti dalan nyo kina Edgar. Ngam da ito yung ti guntaway ko amang iparik na itinapod na panagayat ko kan ka. Siyak ti mangsulnit kadag iti nagkurangan ni Edgar. Ikarik kan ka. Saan kanto nga agladingit no aklunan tayat ko? No ita, awan pa ti maisungbat ko iti dayta, Rodante. Tasaan mat akas karina am aklon ko tinapasama kada kami kini Edgar. Maawatan ka. Saan kang apuroan? Makaurayak no kaano nagtuamayat. Agyaman ta maawatan na, Rodante. Anya ti panagkunam lakay. Mailiw-liwag tumot lang at ti anak ta tinapasamak iti ayan-ayat dakin ni Edgar. Dakkel tinamnama bakit? Babahan ka ni Rodante, patsyag amay liw-liwag tumutlang ti anak tati amay. Ay na, sapay la kumata maayat ti anak ta ni Rodante. Tapno mapunasen ang mamimpinsan iti panunot na dayjay nga Edgar. Way, basit lang nga na panawin ti urayan. Kaya't ko ni Rodante aparay ti anak ta bakit?
Ta panagkita ken kuana ket nasingpet ken mapagdalkan na baraw. Sapay la ako malakay. Tano kas pangarigan taagayat manen ti anak ta. Saan ko man ang masaksaktan? Patyag kasantaon, takas na kunakaon, nasingpait kan mapagtalkan ni Rodante iti panagkita. Kat patyag launay, adi nang tulukwan ti anak ta. Beli anak, marignak kat napudnuman ni Rodante kan ka. Apay no aklo naman ti ayat na. Tatang, Apay, aging ka kadita kat saan mo pala nalipatan ni Edgar. kwa, Lipate mo na di ataw. Kat aklo na ni Rodante. Hindi mabulan na nalasurok sa nagdatdaton kan ka. Aklo nang kit dain, tapno mamimpinsanan na malipatam ni Edgar. Kaya't ko makita ti kinaragsak mo manain, na kasi ti sigaw da nakaw. sige, bayan niyo, tatang. Panunuta ka na imbag dayta. Sa bagay, husto kayo. Mariknak anapudno ni Rodante kanyak. Kat kadagit ipakpakita na akin napudno kan kinasingpat. Ininot matan amat nagtiriknak kan ko na. No kasta, saan mo paidaman tirik na manakaw? Aklonam ni Rodante kat agkalay sa kayaw. No kasta, aklo na munti ayat ko, Belia. Juan Rodante, ay ayatan kamatan. Isong awanan ti rason. Aklo na kon ti ayat mo. Agyaman ak, Belia. Ikarek, saan kan agladingit iti denak? Kaya kung iti kabita na panawan, agkalay satan. Ayaba akong dagiti dadakkel ko. Kat pagtutulagan dan ti panagkalay sata. Wen, tapno masiguradok ang mabukudan kan. Belia, ay ayaten ka. Kat jak kayat niya adapay sa bali akaagaw ko kan ka. Jak mailadawan ti kinaragsak ko. Jak namnamaen at ti babae nga inayat ko idi itinalimad. Ket siyak mutlaeng ti makatagi ko. Agyamanak. Dimting ka iti biyag ko, Rodante. Kunak no agnanayo ng ti panagladlatingit ko iti panagsina ti dalan mi idi ka ni Edgar. Ngam saan? Tada na saysaya at ngayon pa iti Diyos kanyak. Sikaday ta. Katmang namnamaak, asaan tong agbaliw ti panagayat mo kanyak. Saan to, Apolos? Mangnamnama ka, ay ayatin ka unay. Ket saan to nga baaw day tanga ayat? Kasta ti pakasaritaan ti anak ko, Mr. Lonely. Sana ka nagsardeng anang ibagaken kuana, nga klunen na ni Rodante, tapno agragsak meten. Tamariknak met anapudno ni Rodante iti anak ko. Ket apaman ngay naklon ni Belia ti ayat ni Rodante, tinulag mi adagos ti panagkalay sada. Ket kasi ti apo, naragsak da nga agasawa. Awan tinagbalin aparikot da, aging gaydag damang. Banag, apakaragsakan mi matunay, kas naganak. Ket iti mabiit, ipas nga iton ti anak ko ti umuna nga apo ko. Ala kastaan, ket agyaman na kada kayo. Agtawinak itan, iti talupulo ket maysa. No bilang tamapili to'y nanumo ang surat ko amay patangatang, dakkel unay aparagyaman ko. Ulila akon ademang, agnanaidak itay ti balay ti ikit ko. Naulpit na kanya. Denggan tayo nga ro, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan, ngayon patulod ni pagayam girly, ti kapas pinalunan Pangasinan. Ibagam iti asawam amangged. Agnanaed kayo lang arudan dito'y balay ko. Papakpakan kayo pay lang. Auntie, uray nagpigsa ti bagyo, agpaspasada latan ni Oliver iti tricycle. Saan nga umdas ti mapaspasadaan na? Nagadwa tricycle di taili. Basit mo ti tao. Anya pa nga iti matgadan na.
Auntie, Adda pa'y utang niyo kanyak. Upatin abulan at di kay pala nakabayad. di kay madanagan, auntie. Makaurnong kaming tulat ta. Nagagat ti asawa. Ay, apo, kanon to pa'y dayta. Ay! Aha! Ay na! Nay! Maitayaban ti yero ti kusina! Auntie! Ay naapaw, nagpigsamang ngamin ti hangin! Ay! Kayo na yan! Nagkalman ti panawan, girl eh. Nagkalma mo tintingiwat ti ikit mo. Tangiwat mo. Amangan numangag na ka. Pudno mananaw ti ikit mo. Kasla armalay tingiwat na. Girlay! Ay, sus. Oliver! Ha? Rumar kayo man! Ang tintinid kal kayo man na nabigbigat! Oh, Jesus. makita. Husto ti ko na. Kay bagbagak pa ilang sumanao man ni tirwar. Agtungpal talatan iti kayat na. Di kan Ay sumana. damay lang ti ururanin nyo dita! Rumar kayo dita na! Tapukanin tayo, nagiti kayo anabwan! Wan, auntie! Rumor kamin! Oliver, tarimaanem jayero ti kusina. Ilansam ana imbag tapno saan manen ama itayab into nagbagyo. Wanante, Sapay maipadpadamag nga adda manen napigsa a bagyo. di kay madanagan ante. Tarimaanag ka ng bagdag iti paparamid yo. Si kamot gerlay, dalusam do ti paraangan, taanagado a bulong ti kayo ditoy. Wan, auntie. Anyamot kan ti kastoy abiyag. Kanayon nagbagyo, nagrugit ti paraangan. Una yan. Apay nga agisam-isam ka, Oliver. Kasano, pabasolin na tinagpigsa abagyo. Apay, agangin nga rod iti nagpigsa wino agbagyo. Di, nagrugit ti parangan. Oliver, kita am ti sumungan eh. Ti ikit ni bakit mo. Ha? Isong agpaisaw. Sapay siyak tinaira na ngagkarga ita. Awan man ay. Libre man daytan pare. Sayang ti kasulinan ngagpadaya. At daytan. Ay sos. Nakamisuot asumungag paray. Delikado man dayto yan. At daytan paray. Anya pa'y lanter aramidem dita. Ala, amon ati, imot ko. Ah? Kita man agado. Ay, wanan tayo. Itulod na ko ni Jibalay. Iti kasta. Ah. Makaluto akon iti pangrabyan tayaw. Na, Diyos ko. Inredis na pa yung imbagay iti pangrabyan tayo. Libre man ay. Aday bagbagam. Ah? Ay, awanan tayo. Ay, aglugan kayo. Total, ijay kayo matlaang balay amang mangan. Libre ti pasahik. Ah? Ay, wanan tayo. Tayo nga rin tayo. Oliver, nadala ko man urnong ta. Suminatan iti pagnaedan. Dahil tamo ti pampanunotag. Anya nga tano, agabrodak langan. Makigasang-gasat ako na. Barang mapagasatan ako man. Ti parikot. Saan nga umdas ti kwarta ta? Ano usak pa ilang ti makipaspasada iti tricycle? Adan tulat ta, swerte ta. Oliver, anya nga tanog sa pulakmat iti panggadak. Tapno makatulong akmat kan ka. Ah? Ay, sanay. Agyan ka laingin dito balay ni ikit mo. Ano sam tingiwat na na? Anya pa hingarod ngay. Bakit abalasang nga may iniso ang nagalas tugali na? Di ka aksasaw iti kasta. Burida kakabsat dedi tatang ko ni Antisyon. No sa nagapukan ko na, awan tinangaywan kanyak manipod kinaubing ko. 5 na atawon ko idinatay dagiti dadakkel ko. Nadiskrasya tinagluganan da abus kat nairaman da anatay. Mala, maturog tangarudan, tani. Rabi iuna yan. First trip ka. Itayak pa lang agpatpatray ng awan pasaheros. Damang parpara niya. Dua lalaki. Papanan niyo na po. Parkilan naman tayo tricycle mo. Tayo tulog na kami dyan dagupan. Wala po. Sige, aglugan kayo. Nakaadayo kami. Tiyampa, makaado ak laki di iti mapasadaan ita. Singirig tulay dan iti kalalayangan na. Sarang mo tilugan mo. Hold up na ito eh. Ah, Sarang mo ko na.
Ito yung kukikan na timo ko, ha? Diyos ko, anyo tramitan. Itinasayad. Itong parmula yung titrasikan. Magamutan. Patay mo! Itong po agak tumutin. Oops! Adyat ko na ti Dr. Girlie. Auntie, napakaruan ti ulo ni Oliver. Aging kaita, di pa'y nagsubli ti puot na. Kasta aya. Nas ka na maoperada, Agos. Sapay awan mo kapangalhan ni ti kwarta. Imbag langit din ata sana natay. Ngam, dagiti holdapar, natay da. No sana gapo kadakwada. Sana na disgrasya ni Oliver. Girlie. Asino nga tanti asit gag at tumulong kanyak? Asino? No kasta, awan ti maipautang yung kanyak, nana. Awan, kasaritam ni ikit mo ah. Apay, di nakalaka din mapautangan. Mabainak nga umutang kan kwa na, nana. Pagpainam kumangay, katkabsat matday di tatang mo. Amo yung matanti ugali na. Napatagkan kwa na ti kwarta. Ay naintex mo kuman adag itinaganak ni Oliver ijay kagayan. Inaramid ko hon. Ngam awan matreply da. Nabaliwan siguro ti uso sa renda numero. Masapol kon ti kwarta, nana. Tapno maoperan ni Oliver. Agyaman na kanti. Maoperaan matlaangan ni Oliver. Utang dayta. Bayadam to matlaang. Saan at thank you dayta. When, auntie? Ngalagtig na ikan. Ang mga no ibabawik ti kwarta. Darasam. Sige, agpatuloyak nga rodan, auntie. Mrs. Nalpasan ti operasyon ni Misteryo. Urahin talangan nga agsumlit ipuot na. Agyaman ak, doktor. Ken ada pa'y ibagak, Mrs. Anya dayta, doktor. Apaman nga gimbag dagiti sugat ni Mister. At danto na idumduma nga ugali na. Naapektaran nga min ti ulo na. Et nairaman na iti mabasit ang nerve iti utek na. Anya? No, at danto rumswa na idumduma nga ugali na. Iyasidag yun to kanyak. Tapno maadala na imbag no kasano. No anya di solusyon. Ngam naawan man ti karkar na mapaliw yo. Kahit nasawan, baligi di operasyon. Kumusta nga ni pare Oliver? Adda iti duduugan apuon ti Akasya. Nakatugaw ijay. Kasi Mike, naggagat na tao. Narabak. Isa kailiw mi iti paradaan ti tricycle. Parikot ko nga rod no pangalaki ti kwarta mabusbos. Para iti agas na. Mabit lang, girlie. Alam na ito, ha? Ha? Imbag lang, paggatang mo iti pakasapulan ti asawan. 2,000 ito. Nagadon dito nga itid mo. Saan ko kwarta na ita? Donation, manipod iti asosasyon mi at tricycle. Kasta ka di pare. Ay na, agyaman akmanan Awan na nyaman na. Hindi ka masasira kanyak. Nay, Pangasyaw. Hindi na patayan. Di asawak na siya. o may ka, girlie. Hinta kita ni Oliver. Aday wanda. Kriminal kayo. Oliver, anya ka din tibag bagan. Ang makakulang. Siyak na ito, ni Arman. Naguli makadagos, Arman. Awan nga ron. Big na siguro. Ha? Oh, Diyos ko. Oliver, anya ka din pinapaspasamagkan ka. Oh, Diyos ko. Apa yan? Anya dito yan ang mapaspasanat ni asawa. Agbagtitan ti asawam girlie. Tinasaya. Isublimon kadagiti naganakan ko na iji kagayan. Saan abagtit ti asawak, auntie? Agimbag matlaang. Sigun iti doktor anang check-up kan ko na. Ad apay namnaman nga agimbag. Ngam ka ano pay.
Kan pangalaam ko maitibus-busa makwarta para itiagas na. Auntie, Di mo ibaga asyak man ang tinamnamaam a pangalaan iti kwarta? di ka madanagan. Agsapulak iti panggadak. Kaya't mo asawan, ibatim kanyak ti bagtit nga asawam? Awan mo't ngamin ti sabali a pangibat kan ko na, auntie. Sana bali. Ta isaganak mo't tendag iti masapul na sakbay a pumanawak. Kasanon no agdangran? Saan, auntie? Na-trauma laang ti asawak. Saan nga agdangran, ta saan mo't nga agbagtit. Nakakaasikan na makilablabada, girlie. Masapul nga agano sak. Tano saan? Awan maigatang iti pangmente na iti agas na. Amangan no agliway nga agtumar iti agas. Yala, talaga kasta tibiyag. Anos Wen Arman. Ay, awan ka din ti ipalabam akawas mo. Awanin, may talang. Di ka matanagan. Nayunak ti tangdan ko ken ka naglaba. Nay, alaam mo ti basit abagas. Imbaglaan na yun ti ipakan mo kin ni Oliver. Agyaman nana ah. Nayon day ta, titangdan mo ang naglaba. Nagsayat kayo kanyak nana. Dakkel na tulong kada kami daytoy. Ay na, pasensya kamutan no saan ka na pautangan iti kalabas. Naira na ngamin nga awan kwartami. Di kay madanagan nana, tamaawatak. Ala, agsubli kan tumanan kalpasan ti may sa alawas. Umay kan tumanan aglaba. Oliver, ayan mo. Ada akon. Oliver. Sa dino nga tati ayan na. Amangan no ada iti silid. Nakaturog ti asawak. Ni, adda pinggan di tila miseta. Nangan ni Oliver. Ni, jak mat insagana itay daytoy ah. Kayat ka di asawon daytoy nagluto ti asawak. Day, Nagimbagan. at da ka gaya mon girlie. Pagbit ka anapan na kilaba. Wen auntie, nagawi dakta umay ko kumapakanan ni Oliver iti pangal daw. Nangan samot tan. Nanganan, pinakankon. Kunak ngamin no agmalmalum ka iti napanam. Isa pinakankon. Kasta ka di auntie. Mangan ka matag, amok anabannog ka naglaba. Sumarunukan kanyak ija kusina. Tadyak pa'y matnangan iti pangal daw. Wen auntie. Diyos ko. Agyamanak. Uray na laing ngagsaw ni auntie. Nasingpot mat gayam. Anya pa'y lataramidam bitangay. Umay kan at mabisina kon. Wen auntie. Umaya kon. Diyos ko. Nagliway ti asawak anak tumar iti agas. Kurang ngamin tinatgadak iti ay naglaba. Sapay para itut-ut ti sugat na ti saan na tumar. Oliver, pasensya ka na ha. Diyak na kompleto ti agas mo. Kurang tinatgadak naglaba. Nakakaasim ti asawak. Sana bale, mangsapulak intun bigat iti pakilabaak. Kompormidita na trabaho. Basta da maigatang iti agas na. Sakit ti ulo. Diyos ko. Awanan maramidak. Ang patinggat ti kwartaan na uror ko. Tulungan na ko, Diyos ko. Isurom no anya ti rumbang nga aramidak. Anyamot lang ti kastoy. Nagado ti trabaho di ti balay. Mabamban mo da tao. Ay, unay mo ti kastoy abiyag. Imbag pa'y dagiti babaknang. Tadababaunin da. Ay na. Kaano ak nga ta bumaknang. Saan amal malpas ti trabaho? Sapay nagpigsa ti tudaw. Auntie Sean. Auntie, Ah. nakita yun ni Oliver? Apayaya. Awan mo iti silid mi. Tinanawak na itay. Sinawar kon ti arubayan, ngamjak makita. Sapay nagpigsa ti tudo. Amangan rad dalang dita. Sumangpat tumo lang. Unay lakit din na danag mo.
Sa dinungatan tinagturturungan na, auntie. Rabi eh, hindi pala si bangkot ni Oliver, girlie. Wen nga rod. Angay. Nagdamag at matan ka dagiti gagayem na posible apapanan na. Ang awan ka numat ni Oliver, itchay. Like, Daan ti kan dagiti kagawad. Isudan ti sumungad. kat niya na dyan. Ha? Adabak-baklayan da tao. Oliver! Girlie, nasarakan dati bangkay ni Oliver iti karayag. Nakita dalatan at tumtumpaw. Natayan ni Oliver! Natayan! Girlie, Aging gaita, nasakit pa lang kanyak tinapasamak Mr. Lonely. Ngem masapol nga klunek. Daita ti pakasaritaan ti biyagmi ket agyamanag kada kayo. Bueno, inkay nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod ni pagayam tayo a girly. Agmay may saak nga anak, amin akayat ko, ipaay dagiti dadakkel ko. Mariknak apat-pat gendak unay dagiti dadakkel ko. Ngem namin pinsan ang nagbaliw day ta pamatag na kanyak nang runa kanitatan, gapu iti pan nakatungday ti arap paabda asyak ti gapuna. Bueno papagayam tapno nalawag ti amin, hintay nga rodenggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Lilia. Anya mananjar aramidem ditoy. Tatang, pakawanan da ka din Pangaasiyo. Imbaga kalangaruden asan kan nga umay di kabalay. Awanan ti karbengam ditoy kaputa sokir kang anak. Pangaasiyo ko matatang. Pakawanan da kuman. Saan ka mapakawan? Tatang. Dinakawakan iti tatang. Gaputa linaksid kong ti kakaisun ng anak ko. Tinungday mo ti arapap mi parakan ka. Awanin ti maramidak tatang. Gaputa masikugakon. Addan asawa. Wala! Takin ay kayat mo tinakiasawa hanggang tiagadal. Ninadahal mo ti masakbayam. Ninadahal mo dagiti arapap mikan ka. Isa na saya at alaksiden da kang anak. Tatang! Lukatan niyo ko magariyaw! Hidak isara! Kasta ti may parbeng iti sukir akas kang ka. Apay, asino ti kakumpungtot mo aya, taimpalablaag mo pa'y tari daw. Di sukir nga anak mo, imay manan. Ngam kinunak, ajak tupulos mapakawan iti kaanuman. Ket kasta ka kumamat ha, jak kayat apakawanam. anya. Dahita ti may parbeng iti kasken kwa na as sukir. Saan daklata mapakawan ni Renato? Apay ngamin anapan ka manan iti balayaw. When tabarang mapakawan dakon. Ngam, awan. Talaga nalaos tigura ni tatang kanya. Ala, bayaman. Patsek ang mapakawanda kang tumutlain. Saan mat siguro abim matuti puso ni tatang mo. Tinaang pagsaksakitan tinakam ko. Dandanin ti panagpasngay ko. Nga maging gaita. Saan dakpay laang anapakawan. Saan ka kumaamapukawan ni tinamnama? Agkararag kakit di. Kitawam iti Diyos. Adumteng tumutlaang ti aldaw ang mapakawan kata. Kanon to? Dumteng tumutlaang ti aldaw a bumaaw ti gura da kanata. Dayta, ti dawat day tinamarswa bakit. Nimat mundong ti masabat ka. Mundong! Nagkapuam! Naggapuak man ni Jedaya. Ay, pun gayam tata. Nakitak ni Lilia. Dakil gayam mo tiyan na. Dandani kayo nagapaw. At talna ka man mundong. Apo asasawamad.
Kahit agpaiso mo, tata. Dandani nagpas nga ni Lilia nga anak yaw. Ay, awan sukir nga anak ko. Jak tumapakawan kapoy tinaramid na. Tata, Jak tumapakawan ti sukir a babae. apay tata, saan kayo ang mailiw iti apaw? O, reman awan ti apo. Sa anak ngagbibisin na madani ti apo ko, no sukir tumatlaang ti inana. Apay tata, aging gayta, saan nyo pailaang ang napakawan dalilya kang ti asawa na? Talaga, ajak mapakawan ida. Agasam ti naramid na mundong. Tinamnamaan mi nga isang putna kat diploma. Ngam, asawa hit din. Asino kay mo ti maragsakan iti dayta? Tata siya no? Iso nga uray anya pa'y aramidin da. Oray adanton anak da. Jak to ida mapakawan. Nainbag nga oras mo, insan. Ni, si kamot gayam. Ay, sumrak ka ah. Agyaman na, kinsan. Oh, ato, insan. Inyugan kay ti prutas. Nalom asa ba? Ay na, agyaman nak insan ah. Ado nga min tinalom ije mula ni tata nga saba. Iso ana panunot ko ti umay mangyag iti kaninyo nga agasawa. Ay na, agyaman nak manan. Ay, imbag pa'y kan kata malagip nak. Ngam datatang kan nanang pulos. Apay, aging ga ita? Saan na kayo pailang anapakawan? Saan pa'y nga rod insan? Talagan saan da kami na mapakawan. Unay daytan, kadandani ka payagpas ngay. Uwan nga rod. Kabulanak itan. Saan kayo ang mapukawan itinamnama? Patyak, ang mapakawan da kayon tumatlaang insan. Ikamang mo itinamarso ati amin. Kitdawam ang mapakawan da kayo kumanda angkel. Uwan insan. Dahil tati kanayon niya ikarkararag ko. Wan insan. Patyak, lumok nang tumatlaang ti puso dagiti dadakkel mo. Nang runa ka ni tatang mo. Talaga na sakit pa lang tinakamda. Tas saan da ngamin ang maaklon ti panakiasawam, asaan ang nakaturpos iti korsom. Maawatak mo't kit di ida ah. Aklonag, basol ko. Ngam ipagpagapo dala ko man iti agbalinto nga apo ko da. Diyos ko, tulungan dak. Amo kabidot tinaaramid ko. Iso akid dawag asilawan nyo ti panunot dagiti dadakkel ko. Tama pakawandak ko man. Amo ka na sakit tinakamda iti pan nakatungday ti arapaap da para kanya. Ngam, awanan ti maramidak. Agpakpakaasi ak Diyos ko. Tulungan na ko ma. Tapno mapakawan na kami dagiti dadakkel ko. Gapo man lang iti ipas ngay kunto. Dagita apo ti dawatan. Itinakan ni Jesus. Amen. Kapag nakapanimit ka di tabatog titawa. Nakadaday ti turong na iti matam. Kanya ti pampanunutan. Kagsanay kit din. Apay, ada parikot mo. Malaglagip kong amin ti anak talakay. Kumusta damat ngatan iti asawa na? Imon pampanunutan di sukir nga anak mo bakal awan ser-serbi na jay. Oray sukir ako nam ta anak tapay mutlag. Imbagak lang aruden alaksiden tan nga anak. Dala ka nga ibagati pa ng laksid iti anak. Ngam narigat nga aramidang. Yapay kat anarigatan. No si ka, wan. Nalaka siguro. Ngam siya, jak maaramid. Yapay kit din natin mo maaramid. Naglaka. Basta saan mo na pampanunutan. Saan mo na paumayan niti balay. Iti kasta malipatam. Naglaka lang aramidon na ita. Jak ka ba ilanti bagbagam? Tasyak tinagrigrigat iti siyam abulan akaadda na iti tiyan ko. Siyak tinangipuspus ta iti biyag ko iti panaganak ko. Ad-adda asyak tinang tartari pato iti panagdakil na.
Ya. Iso apat-pat gakunay di anak ta. Di nakman dramaan na kasta. Yakay, pakawanam ka di idan Tano siya, napakawan ko idan. Makapagpakawan. Ipturan na ti bunga tinaramid na. Gaputadyak to mapakawan iti kaanuman. Nanay, dakalmot gaya man ta anak mo mundaw. Naglaing pang agkatawa. Uwan tata, babaen ti kaasi ti apaw, dakilain. Kasla kaano lang day. Ito agadangan. Uwan tata, naglaing pa yung agkatawa. So amak ay ayo ti anak ko. Uwan nga raw. Nanay, makipagkatkatawa man. Yan, kasla amuna ti ibagbagata. Kasta na tata, no agkat-katawa kami nga gasawa. Nakipagkat-katawa mo ta. Iso nga rod ti ray-ray-aw may. Makaparay-aw nga raw. Uwan tata. Makayayo. Iso ti liwliwami nga gasawa ti anak may. Tauray kasano abannog kaw, no kasta nga gapwak iti trabaho. Kat no makita kon ti anak kaw, mapukawan ti bannog kaw tata. Makayayo mo't ngagpaisaw di anak ni Mundaw. Liw-liwa talaga ti ubing. Kas ka ni Lilia nga anak may di ubing pailaeng. Iso ti liw-liwami nga agasawa. Naging gadi makal. Hanggang manyapan ti serbi na itangay. Dinadahal naman ti arapa may parakin kwa na. Iso akagura kaon. May amon taliw-liwa. Diyak tumapakawan iti naramit na. Nakay, Sikaban, Marciana. itay pa'y apalpaliiwan ka. Kasla nagunag ti pampanunutem. Kung nakadya kong lagi pen jay anak mo. May palagip matlata kanyak. Gaputi kinasokir na. No kasta, mailiw ka matlaangan kan kwa na, lakay. Ay siyak, mailiwak una yun kan kwa na. Ay na, nagpas ngay siguro. Sana ka mailiw. No, tikat masuronak ang makalagip kan kwa na. Gaputi naramid na. Kanan niya kumangay no nagpas ngayan. Lakay, lipatem ka din atin apasamak. Pakawanum dyan anak ta. Kaya't kun amakita, nang runa iti apo ko ta. Ay, awan na pukaw nga anak ti Sokir. Apay, talaga ka di abim matunti pusom istong. Awanen ti maaramidam. At daditan, iso nga aklo namun ti kinapudno. Kat pakawanumon ti anak ta. Gapuman laeng iti apo ko ta. Yan saan? Kas nakunakaw. Jak tumapakawan iti uray kanuman. Ay na, naglungpo ang maladaga to'y anak mo insan. Makaayayo talaga. Apay, saan lang ata ang matignay tirik na ni Uncle Estong no makita na ti apo ko na? Dayta ti Jack am mo insan. Apay, awan ti panggapyo ang mapan iji balayda tapno makita da ti ubing? Pampanunutak nga rod dayta. Tabareng no makita dati anak ko kat mapakawanda kami matan. Pagsaritaan nyo ana imbag dayta iti asawam insan. Tanuan niya tinamnamaam ana sayat. Iso ti aramidan nyo. Wen insan. Pampanunutak ti papan mi ije balay. Tagkid daw kami manan iti pamakawanda iti dadakkel ko. Parang mapakawanda kamin. Ni Anita, ti masabat ka. Nagapon na nga ta. Anita! Oh, Uncle, da kayo matgayam. Nagapwa. Ijay daya, Uncle. Ijay balay da insan Lilia. Kita mo yung, Uncle? Makaayayo ti anak da ka ni Renato. Naglungpo ang maladaga. Ay na, makita yung siguro. Talaga amaragsakan kayo. Sumatang ka, Anita. Sa anak to ama ay ayo iti anak ti Sukir. Uncle? Lapsan kan. Kung naglakit din no napatiglaw na iti padamag mo. Saan mo't gayam? Kakamanlangan. Ay, una yan ni Uncle Estong. Aging gaita, talaga akagura na pailang ni Insan Lilia.
Patsyag na iti ipapandain san Lilia iji balayda. Kat makita ni Uncle di anak ninsan. Maay-ayo lakit di. Kat barang mapakawan na matan ti agasawa. Takaasi damat. Kadula amin. Ureman no ada anak day tidak jari nataw. Hanya kumangay kanyak. Nay, apay anya ti dayday ang mudumam asim mangpet. Nagado masabat ko ni Pay Anita. Na, apay anya ti kaguram iti kaanakam. Timpadamag na ti kagurak. Anya aya timpadamag na. Ada kanun anak di sukir nga anak mo. No makita yaw, sigurado amay ayo kayaw. Kung na nakit din. No kasta, Pakay. makay ayo di apo ko ta. Ay na, kayat kun amakita idalakay. Nangro na di apo ko ta. Sumunod ka mo. Masurunak lang arudan itimpadamag na. Kastapay kiten ti pagbagam. May sakamay. Iso nagbalin asukir jay anak mo. Gaputa konsentidor ka. Sa anak akon sintidor, tikit di ko nam talagaan natangken ti pusom. Anya ti klasim nga ama. Sumardan kan kunak na Ala, kumay kagarudan tamangantan. Mangan kasiksika. Salbag kayo kit di amay. Anya, mapantay di balayo. Wen alakay, padasin tamanen ti mapanagkid daw iti pamakawan dagiti dadakkel ko. Nakapagpas nga yakon. Kat bareng no makita dati anak ta, mapakawan datamutan. Mapakawan na tangatan. Isu nga rud apadasen ta. Tapno maamuan ta no napakawan datan no saan pay. Lilia, Renato, ingkarik iti bagik asa anak nga agsardan nga agkid daw iti pamakawan dagiti dadakkel ko. Aging gaadi data mapakawan. ala. Atakin ka na bakit? Sapay lang kumangarot ha, tamapakawan na tan. Ne, adda agtuk-tuk-tuk lakay. Sino man nga tunday ta? Apay, ada namlamaan nga umay. Awan mat. Ka man kitaan o sino? Mabit laang. Umayan! Nanang, naimbag nga orasyon. Ay na, pakawanan da kami kuman. Lili anak ko. Ay na, mailiw ako na yan kita. Nanang. Iso ka din na ito, iti anak yaw. Wan hanang. Ay na, ti apo ko. Naglungpo. Makaiayo nga agpaiso. No kasta, napakawan na kami nanang. Hindi pa ilaang anak ko. Napakawan kayo. Agyaman ak no kasta Agyawan nanang. kami, nanay. Sana, sino na saya? Nakapaypayag ka dito. Tatang, Nakayaw! naimbag nga orasyon. Pag nga oras yun, tatan. Awan tinaimbag nga oras kanya. Nukas kada kayaw, ti makit-kita. Lakay. Tatan, Tatang, pagkawanan na kami kanin ah. pakawanan da kami kuman. Saan kayo ang mapakawan ni Tikaluman? Isa pumanaw kayon! Lakay pang nga asim. Pakawanum ka diidan na. Ipagpagapumla ko maiti apo ko. Awan ti apukok nga anak ti Suker. Isa pumanaw kayo no diyo kayat ti masaktan. Pumanaw kayaw! Kastaunay tiladingit ko iti daytagon daway, Mr. Lonely. Talaga ang sakit na tatinakam ni tatang kada kami ti asawa. Ngem jak agsardeng nga kidaw iti tulong tinamarswa. Asabay ko ma, tadumteng tumetlang ti aldaw, ang mapakawan na kami ti ama. Kastaan kat agyaman akunay, iti parang drama yo, iti pakasaritaan ti piyag ko.